Yes, twongeye kugwikaze aho uherereye hose mu bice byo mu Rwanda ndetse no hanze yago. Dore ngaye amakuru agezweho mu kipe Sport, dore ngizi update. Ubu Karimu Makenzi wakiniye ikipe Sport arimo guha ikipe Sport amahirwe menshi cyane yo gutwara igikombe cya shampiyona, ariko nanone kandi ku rundi ruhande agiye kumanika inkweto, ni mu gihe arimo kugenda asaza gahoro gahoro. Birumvikana turaza kugaruka ku makuru akomeye cyane muri transfer, niho turaza kwibanda cyane mu kipe Sport. Ibiganiro bikomeje kugenda neza hagati ya Amis Cedric ndetse by'umwihariko ubu ari mu muryango winjira mu kipe y'igikundiro yambara ubururu n'umweru. Uraza kumenya abandi barimo kuvugwa muri transfer, tuguhaye ikaze. Nanone turaza no kukubwira kuri vari gakondo yagiye ikoreshwa na bamwe mu basifuzi biba ubuyobozi ndetse n'abafana biye ekipe ya Rayon Sport. Nimuze duhurire hamwe kuri page ikomeye, ubundi tuzirambure 5 kuri 5. Twaye ikaze aho uherereye hose mu bice byo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Nimba ari ubwa mbere dushigikira ukana subscribe kuri buto itukura munsi ya video kugira ngo ujye uwa wa mbere mubona updates zitandukanye ku makuru abagezweho y'imikino mu kipe y'Imana Gikundiro. Ini Gikundiro info ikugezaho aya makuru, turanzika ingingo imwe ku yindi tudaca ku ruhande. Bamwita Nizigimana Karimu Mapenzi, akaba ari nawe wigeze gufasha ikipe Sport, ni mu gihe yari mu bihe bibi birangira adakomezanyije n'ikipe y'igikundiro yambara ubururu n'umweru. Nanone kandi ku rundi ruhande havuzwe amakuru akomeye cyane yuko Cedric Amisi ukunda ikipe Sport by'umwihariko arasinyira ikipe ya Rayon Sport, kuko byari byateganyijwe ko ubuyobozi bw'ikipe Sport buraza guhurira n'uyu musore ubundi bakaganira. Hari updates zageze zicicikana vuga ko ibiganiro byagiye neza, by'umwihariko ubuyobozi bw'ikipe Sport bikaba bwasinyisha uyu musore mu minsi mike mu kwa mbere azaba asinya mu kipe ya Rayon Sport y'igikundiro yambara ubururu n'umweru. Uyu ntabwo ari we mukinyi gusa uri mu kipe Sport, kuko hari n'abandi bari kugenda bavugwa. Hari uri kuva mu kipe ya Vipers, ikipe Sport yamukubise icyumvirizo ni rutayizamu wayifasha by'umwihariko. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande ikipe Sport yanagiye mu kipe ya Kivu Sport ikaganiriza, mu kipe ya Musanze ikaganiriza. Abo bakinnyi bose murabazi ko ikipe Sport ibakeneye. Ku rundi ruhande ikipe Sport mu rwego rwo kwiyubaka nuko ikeneye umutoza ukomeye cyane, ndetse mu minsi mike mushobora gutungurwa mutangarijwe umutoza mushya. Ariko nanone kandi ku rundi ruhande nuko nyuma yo kumva inkuru yuko ikipe Sport igiye gushaka umutoza, amarangamutima ya Mohamed Wade yakomeje kwisukiranya ndetse anatangaza amagambo akomeye cyane kuri ekipe ya Rayon Sport, avuga ko bari baramwihanganira ndetse akazanayifasha gutwara igikombe cya shampiyona, ariko ni mu gihe bagiye kumushakiraho umutoza mukuru. Nanone kandi ku rundi ruhande uyu mutoza bikaba biteganyijwe ko ashobora kuzana n'undi mutoza wungirije. Mohamed Wade ashobora kujya mu bigori. Birumvikana neza cyane ko umutoza mukuru ari we wishakira assistant. By'umwihariko ikipe Sport ntabwo ari ayo makuru gusa irimo kuvugwamo muri transfer, nuko n'ubundi yaganirije Kwizera Olivier urimo kugenda asoza amasezerano. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande bamwe mu bazamu basa nkaho bafite CV ziremereye mu kipe ya Rayon Sport barimo kugenda barangiza amasezerano, kandi bikaba biteganyijwe ko badashobora kuzayongererwa. Ku rundi ruhande by'umwihariko Kwizera Olivier yabafatanya na Simon Tamare kugira ngo ikipe Sport ikomeze ihatane. Urumva ko inakeneye n'undi muzamu kuko bagomba kuba ari batatu. Birumvikana neza cyane ku bijyanye n'imisifurire si byabereye ikipe Sport muri iyi mikino ya shampiyona isojijwe mu cyiciro cya mbere. Vare gakondo yagiye ikoreshwa ndetse amarangamutima y'umusifuzi akamusunikira kwiba ekipe runaka, ariko cyane cyane ikipe yagiye yibwa cyane ni ikipe Sport kubera ko yari ihanganye n'ikipe APR FC. Birumvikana neza ko noneho ubu abasifuzi kuzayiba mu mwaka utaha w'imikino
bigoranye cyane kuko imisifurire Ferwafa yagize icyo ibitangazaho, by'umwihariko ishaka kuvugurura. By'umwihariko byari bikwiye ko abasifuzi bagakwiye kuba bigwaho kuko harimo uruntu bivuga ko APRFC ishobora no kuba yarabaguze mu buryo bw'ibanga nk'uko amakuru agenda abigaragaza.